Ngatho cia mwanya muno ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Seneta Mwambure Karen Nyamu ni arugamia nenda cia ukinyaniria kiroko kia umuthi akionania uria arakungwira muthenya wake wa guciarwo. Ndeto ici itanagikumenyithia makiria itikira tungucokeria ngatho cia mwanya muno ni undu wa kunyitanira na ithwe higo ciothe ukamukira maria maratamburuka guku social media no roriri aragikungwira birthday yake. Karen Nyamu ni akorwa akiumburania ndeto iramwikira ruo ngoro akiuga ati she misses her mom. We know nyina wa Karen Nyamu ahurukire miaka ya na hau gathutha na Karen Nyamu na kihigo viugurani agitariria ati we thutha wa mamu wake gukorwa akiruka. She was brought up by her dad as a single parent na agikorwa akiuga ati gutikire age limit ya mundu gugikorwa akimiss her mom na ni ndeto agikorwa agishare on her social media pages already aragishare ndeto cikigie uria utuko akungwire muthenya uyu wake wa guciarwo. Karen Nyamu aranyitanirire na arata na andu ake hakuhi gukorwo akirugamia tauni ya Nairobi guko aragikorirwo agikungwira birthday yake irabu ngurani guku Nairobi kuria aragikorirwo agikungwirwo na njira ya mwanya muno. Ni ukuona ta kirabu giki maragikirite maritwa ma Karen Nyamu makiuga ati ari thiini wa that building ni muthenya wake special na ni athiete na mbere na gushare ndumiriri cia andu aria makimwendete kana aria maramonia wendo guku social media through kumuwish birthday. Na mashabiki ni metereire muno kuona kana Samido ni agukorwo agikungwira Karen Nyamu. We know riria Samido akiri na mithenya special, Karen Nyamu always comes through for Samido na nikyo mashabiki magietereire muno kuona uria Samido agugikorwo agicamia Karen muthenya wa umuthi. Thie na mbere na kwirorera video citu na kunyitanira na Kikuyu Community News niguo agitaukwo ni maria mothe marayumiria guku nenda-ini cia ukinyaniria. Nimo twamatha ihinda riri na no turathie na mbere na kumatha mangi maingi. Tuchamanie in our next video.